one dane narod putem postane nestrpljiv i počne govoriti protiv Boga i protiv Mojsija. Zašto nas izvedoste iz Egipta da pomremo u ovoj pustinji? Nema kruha, nema vode, a to bijedno jelo već se ogadilo dušama našim. Onda Gospodin pošalje na narod ljute zmije, ujedele ih one, tako te pomrije mnogo naroda u Izraelu. Dođe narod k Mojsiju pa reče: sagriješili smo kad smo govorili protiv Gospodina i protiv tebe. Pomoli se Gospodinu da ukloni zmije od nas. Mojsije se pomoli za narod i Gospodin reče Mojsiju: napravi zmiju i stavi je na stup. Tko god bude ujeden, ostaće na životu ako je pogleda. Mojsije napravi zmiju od mjedi i postavi je na stup. Kad bi koga ujela ljutica, pogledao bi u mjedenu zmiju i ozdravio.